Добрый день. Класс. Перфект. Дякую. Менавіта такого я чакаў сёння. Паважаныя сябры, шановные делегаты, дозвольте мне 20-й съезд громады вучняў 10 А класса объявить открытым. Шановные сябры, дозвольте мне выступить с невеликой промовой. Дорогие делегаты, уважаемые друзья, сегодня только что начался 20-й съезд нашего объединения. Я думаю, что сегодняшнее собрание принесет нам много полезного. Много полезного принесет оно не только для всей громады, но и для 10 класса, и для тех, кто в ней состоит, и учится также в 10 А классе. Я надеюсь, что сегодняшние проекты, которые будут выставлены на голосование, будут поддержаны вами сегодня. И этими проектами, этими постановлениями мы сделаем жизнь громады учащихся лучше. Спасибо. Шановні делегати, дозвольте мені зараз звернутися до вас з докладом. Глубоко поважанные чальцы громады, шановные присутные. Только что распочался 20-й сход организации. Лічба 20 отыграла великую роль у сусветной истории. 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза у 1956 году признал культ особы Сталина и почал от ім'я партии и всего советского народа боротьбу з ним. Наша громада не має такого величезного впливу, не має такої величезної вартості на історію і державу. І в історії, і в державі. Але для каля 30 чоловік, 25 чоловік, що уваходить у достатково велику її структуру, сход, справді, може стати революційним, корисний і позитивний для нас бок. Усё цалком залежить від усіх присутних, від усіх делегатів з'їзду. Не так давно Кастрычнік адчыніў свае дзверы для усіх. Апошні раз на вялікі форум грамадаўцы збіраліся яшчэ у сярэдзіне жніўня. 20-й па ліку сход павінен накіраваць увесь свой моц на захаванне тэмпаў развіцця суполкі, каб грамада вучняў 10 А класа стала тым аб'яднаннем, якое не толькі не развалилась под уплывом внешних факторов, а и набыла для себя новые магчимости, связанные с разными галинами и сферами человечего життя. Жніўня пройшов 19-й з'езд суполки, який наведало 5 делегатов. Сход отзначил, что выники лета 2018 года стали больше значными, чем за аналогичный период 2017 года. Таким чином, з чэрвеня па жнівень нами проводилася активная праца, накіравана на паляпшэнне унутрыарганізацыйнага жыцця, пераадольванне яго праблем. Новый формат стал визитной карткой лета. Ён называется «Минское чаяванне». Может, хтось из присутных и удзельнічаў у гэтым формате. Про яго уже даволі шмат писалася и в социальных сетках, и в газетах, але актуальность, безумоўна, от гэтага не знікае, а толькі працягвае свой рост. Аналогично с Минским з'явілася и Миколаевское чаяванне у Могилевском районном комитете. Жнівеньская поездка чальцов райкама у вёску Брылі Могилевского района показала, что наши магчымасці усёй громады у асноўным супадаюць з выкананнем, способами выканання прынцыпова важливых и складаных задач. Яна таксама показала, что роля инициативы у жыцці аб'яднання вельмі вялікая, бо поездка не могла жыццявіцца без подказки, прапаноў и инициатив. Необходимо, на мой погляд, падтрымліваць узнагародамі таких людей, бо без іх суполка не может існаваць и развиваться. Я спадзяюся, что гэты крок
крок, гэта будзе зроблена. Восень пачалася для грамады вучняў, як і планавалася чарговымі унутранымі мерапрыемствамі, а не як лічылі некаторыя поўным развалам, поўным раскладам. Ужо 2 верасня чальцы МРК у Магілёўскім раёне зладзілі з'езд камітэта, нараду па арганізацыйных і пашыранніцкіх пытаннях. Затым дзейнасць ахапіла і мінскі гаркам. Адбыліся першыя восеньскія пленумы грамады, цэнтральнага камітэта, пасяджэнні рады. На першых сходах была зацверджана праграма па перарэгістрацыі сябраў гарадской арганізацыі. Па яе выніках 15 з 18 апытаных былых вучняў і вучаніц 9 А класа выказалі згоду на захаванне свайго статуса у нашым аб'яднанні. Я думаю, што гэта вельмі прыемны вынік для ўсёй грамады. Такім чынам, нягледзячы на ўсе няўзгоды і пытанні, праблемы, грамада вучняў 10 А класа упэўнена глядзіць у недалёкую, але будучыню. Нам жа застаецца толькі адно – пакінуць усё так, як ёсць, але і ўносіць некаторыя удакладненні, змяненні, карэктывы у жыццё аб'яднання, якое з кожным днём, з кожнай хвіліны нашага жыцця становіцца на новую ступень развіцця, працягваючы свой рух наперад. Вялікі дзякуй. У сярэдзіне верасня сваю работу пачала другая Магілёўская раённая канферэнцыя. Галоўнае яе пытанне – гэта пашырэнне грамады, пашырэнне шэрагаў. Зусім нядаўна, прыкладна тыдзень таму, адбылося яе 3-е пасяджэнне, што наведалі 4 дэлегаты: Даніл Максакаў, Лізавета Галрушка, Аліна Зінь, Артём Шупакоў у якасці госця і гэтак далей. Яны сфармавалі спіс гарадоў удзельнікаў палітыкі пашырэння Крышаў і Асіповічы. Ён быў складзены паводле інфармацыі, атрыманай ад чальцоў МРК. Плануецца ажыццявіць паездкі ў восеньскія канікулы ў лістападзе і снежні гэтага года. Такім крокам папярэднічала 4-я агульнаарганізацыйная канферэнцыя, што была склікана яшчэ ў красавіку, а скончылася напрыканцы жніўня. Дэлегаты ў мінскім гаркаме прызналі, што ўся ўвага у накірунку пашырэння павінна адысці да Магілёўскага райкама. З гэтага і пачалася актыўная дзейнасць у райкаме, які паказаў увесь свой моц яшчэ падчас паездкі ў вёску Брылі Магілёўскага раёна. У гісторыю суполкі яна павінна ўвайсці як трыумф, як перамога граматных крокаў у арганізацыі і правядзенні візітаў. Брылеўская паездка стала адным з дасягненняў як грамады, так і Магілёўскага раённага камітэта. На чарговым пасяджэнні мясцовай рады была адзінагалосна зацверджана пастанова аб узнагароджванні Лізаветы Александровны Галрушкі за вялікі ўнёсак у замацаванне новай догмы ў пашырэнні шэрагу. Таким кроком мы подтвердим свое имкнение падтрымліваць инициативу, что сыходзіць от грамадаўцаў, каб дасягнуць вышэйшага ўзроўню, больш вялікага ўзроўню и ў пашырэнні, и ў развіцці нашай арганізацыі. Шановные сябры, на 29-м пленуме, что пройшоў 29 верасня, у Мінску быў зацверджаны новый склад Цэнтральнага камітэта. У суадказнасці з праектам, які зацвердзіў пленум, ЦК падзяляецца на 3 аддзела:
по фінансових справах, агітації, пропаганді і забавляння на керунку. Кожен з відділів має секретаря. Агулом отрывливается, что комитет складається з 8 чоловік. У той час, як у нашому статуті, у статуті всієї громади, прописано кількість членів ЦК не більше за 6 громадовців. По этой причине у сьогоднішній повестці дня стоїть пункт об зміненні текста статуту громади. Сподіваюся, що більшість з вас, з делегатів 20-го Конгресу, проголосує за прийняття адмислової постанови. З метою досягнути своїх поспіхів у поширенні шерегу, політичному житті і увогуле у руху об'єднання наперед. Летний период змінив тенденцію у організації і проведенні агульноорганізаційних пленумів. Практично кожен тиждень або 2 тижні летом ми збиралися для вирішення розпоставлених питань. Пізніше з'явилося Мінське чаювання, до якого я вже звертався, яке відноситься більше до забавляльних мероприємств. Лічу, що політичне життя організації за літо і початок осені змінилося і буде далі змінятися тільки у ліпший бок. Дадений факт дозволить нам заставатися гегемоном у справі політики серед молодівих суполок Республіки Білорусь. Дозвольте мне поведать вам промежковое дадено по голосованию по питанию изменения назвы громады Бушнего 10А. Яно почалося 1 кастричника, а скончилося 31-го. Скончится 31-го, а Олег это буде вже в залежності від явки. На голосуванні усім громадовцям задається питання. Ці згодні ви з перейменуванням громада Бушнів, покуль явка склала каля 80% от огульной кількості сябров громади. Само голосування цілком зв'язано з тим, що некоторые були Бушні 10А перейшли у коледжі гімназії. Я сподіваюся, що більшість проголосувавших підтримає ті зміни, які були вилучені для того, щоб зробити цю полку, зробити усю громаду більш могутною і квітнішою. Уважаемые делегаты, дозвольте у заключении мне сказать про початок лета, конец осени 2017-2018 года. Наша громада отримала великое развитие, стала одним з самых розповсюджених молодівих об'єднань у Республіці Білорусь. Я думаю, що гэты вынік варты усёй працы, яку мы прорабілі за 2 з чимсьці гады існавання арганізацыі. Спадзяюся, што унёсак кожнага грамадаўца у нашу будучыню ён будзе зроблены. І такімі крокамі мы дасягнем вышэйшага развіцця суполкі. Дзякуй за ўвагу. Шановні делегати, дозвольте мені вам пропонувати доклад секретаря по агітації і пропаганді громади Бушнів Євгена Алексеевича Волончука. Дорогие присутствующие, в период с 21 августа по 5 октября были проведены 5 пленумов, с 25 по 30. А 7 октября ряды нашей громады пополнились. К нам присоединился ученик 6 класса
школа номер 40 города Могилева, Антон Курашов. И мы продолжаем ждать дальнейших пополнений в нашей громаде. Спасибо за внимание. Так, дазвольце перайсці да наступнага даклада. Данила Вячеславовича Максакова, старшыні. Данила Вячеславовича Максакова, старшыні Могилевского районного комитета. Дорогие делегаты, в период 19 по 20 съезды были проведены следующие массовые мероприятия в Могилевском районном комитете. 17 августа закрытие 4-й конференции, 20-й пленум. 18 августа прогулка по Могилеву в честь закрытия 4-й конференции. 19 августа поездка в Брыли. 2 сентября 11-й съезд в Могилевском районном комитете. Совещание по вопросам расширения и организации мероприятий. Второй визит А.В. Шопакова в МРК было сделано 16 сентября. Открытие второй Могилевской районной конференции. Викторина по биологии. 21 пленум. Совещание по идеологическим вопросам. 22 сентября 22 пленум МРК. Поездка в кафе. 23 сентября 12 съезд райкама. Второе заседание второй Могилевской районной конференции. 23 сентября совещание по вопросам организации и расширения. 6 сентября фуршет. 23 пленум. Третье заседание второй Могилевской районной конференции. Поездка в половину ОК. Третий визит А.В. Шопакова. Спасибо за внимание. Паважаныя сябры, дазвольце зараз перайсці да галасавання па некаторых пунктах нашага з'езда. Першае, абранне прэзідыума суполкі. Дазвольце прапанаваць такі склад прэзідыума. Яўген Балынчук, Мікіта Жураў, Лизавета Гаурушка и Даниил Максаков. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Кто супроть? Прошу пустить дякую. Большестью голосов затверджено. Вот так. Наступний пункт. Обрання Центрального комітету. Перше. Отдел по забаўляльных справах. Секретар Павел Валерьевич Шамко. Одразу же перейдем до обрания секретаров и ЦК. Секретар Павел Валерьевич Шамко. Чалец ЦК по забаўляльных справах. Артем Шлопаков. Далее. Отдел по агитации и пропаганде. ЦК. Секретарь Яўген Алексеевич Волынчук. Виктория Кунцевич, чалец отдела. Наступное. Отдел по финансовым справам. Секретарь Юлия Геннадьевна Лузан. И отказаны за сбор унёсков у Могилевском районном комитете Елизавета Александровна Гаурушка. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Там я была. Найс, все за меня. Единоголосно, дякую. Наступный пункт. Обрание старшини организации. Дозвольте, паважаныя сябры, Выйди. у гэтай справе прапанаваць мне свою кандидатуру на гэтую посаду. Прошу голосовать. Кто за, прошу поднять руки. Прошу опустить, дякую. Кто супротив? Кто устрымаўся? Большасцю голосов затверджено. Вялікі дякую.
паважаныя сябры, дазвольце вылучыць наступны пункт. Зацвярджэнне зменаў у статут грамады. Цяпер склад цэнтральнага камітэта будзе 8 чалавек. Прашу галасаваць. Хто за, прашу падняць рукі. Ой, смогу посмотреть. Я не смогу вопрос. Никита. Адзінагалосна, дзякуй. Дазвольце мне звярнуцца да дэлегатаў з'езда з завяршальнай прамовы напрыканцы схода. Паважаны внешне 20-й сход нумар 55 горада Мінска. Сюды прыбылі і не простыя вучні 10, а яшчэ і тыя, хто паступіў ва ўстановы сярэдняй спецыяльнай адукацыі і іншыя ўстановы, гімназіі, ліцэй і гэтак далей. Ад усяго сэрца дазвольце мне падзякаваць ім за тое, што яны сёння прыбылі, унёсак пры галасаванні у складаны лёс грамады вучняў. У няпросты лёс грамады, які выпрацоўваўся, выбудоўваўся 2,5 гады. Я думаю, што усе мы здольныя працягваць далей нашу дзейнасць, і імя грамады вучняў 10 класа, а затым ужо, можа, Рэспублікі Беларусь не сціхне і будзе на слыху у многіх пакаленнях. Дзякуй. Пока, Саня, пока. Иду. Як я ўжо казаў, наша лічба нашага з'езда 20 супала з 20-м па ліку з'ездам камуністычнай партыі Савецкага Саюза. На яго апошнім пасяджэнні Мікіта Сергеевич Хрушчоў сказаў: генеральны сакратар ЦК КПСС. Я падкрэслю гэту фразу, бо яна і актуальна і для нас, і для ўсёй грамады. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи, за новые победы громады учащихся. Сердечно благодарю за прибытие на свет. Позвольте 20-й съезд Юлия, я тебя подпишу. громады учащихся 10 класса объявить закрытым. Стоп.